Kakasi Student Union Laban Circle, kiladawa na Principal Chief Conservation of Forest HOFF, badai ban kendang ya kibrio kibasa bean hamahadif kola. Kaseng ha kalai tarik nailar ha kajingalam Ruben Najar Presiden ka KSU Laban kalalet ban IT ya kajingtho sya UPCCF ka Forest URS Gil halor kajingyo jakasong jakasa kibrio banabar kajalla hama hadif khola habakran sya kilat pathay khubor Presiden ka KSU usamla Ruben Najar ulaong banakalyang kaseng ha ka arkusan tarik unaitung kala debbu da kajing ujor sya UDFO katanat Forest Henry haba kalit ban jurip lalapan ban kila deb ban apply ya ka forest land bat kila long kibabit ban syong bansa ha katay kajaka Santrik simulan Julai ni laay ka memorandum ko jing show DFO kata ban di ban ibik no ikitiki ba syong bian hante bat kibasna ying bian hante apo mahadif kola nilai na kaliang ka forest department kilalit inspect hante hapor bilit ban jurip yang pat sasisin pat ban kuli balik dang selam ban ibik ne ban be kita kibri kibasa bian cite nilap pa nakaliang jung kita kibri kibasa hante ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban syong bansa bat ban sna kita kibri guest house namta ka bah kami at kujungki nakaliang kaseng ni yang persya halor kami kebenta ba kita kibri bahasa bian kila ban file kumata ka application kumata ke haka tanah forest department bat menta sini ni wan kendu PCF bagi ba hedu songka tan forest bangin objek ya kani ka application ko jongki bah ka juga poru bah ka ni ka application jongki kini ban accept hakanu kanong rendi nomor ba tadi baki accept ya kan ka application jongki manu ban check manu ban page tiki basong bian hite kemudian itu di basong bian minta kila ban yo ka permanent resident stay minta ki bazila ki bawa nei itu kila ban song stay kani kan long ka ba jiman ka video nomor ba kani kan long kolini ka sya si bat ki bazila nei itu kila ban ba kumbangite ba di ba song hi kimwa ban kam kita buat kani ke jung kam ya nanti ke jaka bakati ke forest land kani ke buju ni nomor ba ngintip indor bosong kimla ban petu manu ban pet kani ke jaka buat kani kan long ke jing di nakalian ke forest pat ki kimla ban bisya unu ba di kala unu bala ban sa syate de ka ba ailat kum kata application niki de kamut kandang tumbu jing susu ya ka jek gundi hiborku de nakalian tu seng ni wan ban persya ya kan ka rai jongka forest department ba kamdi horket hordan du dalili ru ban ai cakai ti barzala ba insa ante ba ka ju kapor ba ti beli ban be di mordohi kampung islam om da kanta ni kum kaseng hi ni sim ya ka sinjam jong bat ka ju kapor ngayo banyak keren ba lada ka forest department kala ban ai caka kita kibi barzala ti yaki pat kasiru ka di ban ai caka kunju hi ya ka sorkar bakala ban ti ya kita yeng nam taki boduk ka housing project nam taki boduk kala ban sina jadi kum kita ki ikimi ende kita ba ki bawan ni ki mende ba shupo isis ni pat kila ki ai kum ki PCA tak nak yang kaseng ni persajur kalau ni benta kum ka jinglet jurep ka jungi taki port ki ba dep ni ala kidan kumba laipo support ki ba judan hantai palat banyak kata ru kila bandung hindi kini ki kisuan kisnatang dikiten ki teng dawan inspection nakaleng jungi dawan inspection nakaleng forest kipen parana hadin biglami hadin steu after shipnai kila snab yang ikini ki kila snab yang kini ti kani kan lailong nakapor sakpor namar ba kamdon kanu ka guideline kamdon kanu regulation nakaleng ka forest nakaleng sarkar sakit kibrio ba sa hantu namar kidi kitu kibri ba sa hantu hi kiartika jong katu ka hadip pula ki ba ai cakasa ikin kibrio namta ka jing to shima ki nakaleng PCF ula keluar ba hot ban kendang kamde tang habo jung uhap pelang ka bo jong ka district administration peringkat pulit ti hakini ki sini banwan ki nakaleng ki kin penlong yang kata ka jing lang
haba kikini discuss kumnu ban nya chakmat ke nak kinsa pentip du nak ya kaseng ban nak yang kaseng lu dang ya ibudin habolor badi bakan bentar ini ong ba kat kabadan ba bang luai kana kambiang ini nak yang ka syong tak yang jong ka forest department minta lalu bahkan ya khot ban ya penlong ya kata jingilang ba bisi ba kulit ban be no tiki poi ba dom stay but ni nak yang kaseng si ya ibudin siap haduk mentahi uang ba nakalian difu kita inspect ya ketika jaka and ni ong ba inspection kila lek kila lap iki borok iki junduna hantai iki beri basabian bat ki basna iki dukan claim training license claim iki ini i borok kila hari inspect kila lap bat kat makitang penslam kani ke isu kadang dia nak support bat nimpa ya kani bahkan long klang bukan long gading kaban penyepher chat ben report la saya ni kumbang i haki dan san social media ba kiwi group semua ki pen top ria ya ka sing bat ya ka chat ben ri ling ba kanyam habadi ba kata ke jaka hantai